Chimbial mi puite tana civil hospital lungleya COVID-19 shrik enna khol RT-PCR din ani theinana Gauti High Court Aizol Bench PIL thelu chu Voinogas nili sangni somni pakhat khan Gauti High Court in thutluk na siamin sarkar chuan kar khatchunga RT-PCR khol din ani theina tura malatu tur committee din turin a hriat tira Mizoram sarkar chu hripui dona konga chakzoka malaturin a hriat tir bok kan hriat thewangin chimbial mi puite chuan Gauti High Court Aizol Bench PIL number 1 of 2021 thelutin chimbial mi puite tana COVID-19 hripui vele velo olsam le rangzoka endik thuayani zel theinan RT-PCR khol lungleya din thuayani theinan kotron puina an dilani he PIL hi June sompali sangni somni pakhat khan single bench a chhop chuani in June somparuk sangni somni pakhat khan Gauti High Court Aizol Bench judge pani omna division bench ma a chhop chu ani le ta ani petitioner lekha thelu atanga alandan chuan director hospital and medical education Mizoramin civil hospital lungleya RT-PCR khol puzodin tluang aral te MLA in June somni paruk sangni somnia apek chu bunturati na lekha meni sari sangni somni pakhata aloti chuato ti hlotlin ani theinana PIL chu thelut ani thu soi ania COVID-19 donan sarkarin theitop so in secretary to the government of Mizoram Health Department chuan Juni sompali sangni somni khan lekha ti chuakin civil hospital lungleya RT-PCR khol bun a theile theilo amuna enfiatura expert team atir thu Juni sompanga sangni somni news report chuan atar langa report ina soidanin expert team te chuan civil hospital lungleya room pathum chu kholdin nana remchang ni in anen fiana report a chuan tarlan ani amairo chu director hospital and medical education Mizoramin hospital hi awatlo hnuin RT-PCR khol bun tumna chu azuji ta ania thu don ania sarkar chuan trunat laboratory dinani theinan NEC project abozui mek thu don ani zui boka petitioner te ukil chuanin RT-PCR khol din ani lo na chan ber chu politics boruak wangani thu kota thlenin mi puite nun na hlutak chu politics boruak te nom taka wanga din hun lau thon oma omtir chu thil dikani lo ti in court masa a lo soi to ani Joni som paruk sangni somni pakhata courtin he PIL angai tu atum chuan RT-PCR khol din chungchang chu court chuan angai poimo ti soin sarkar hian ami puite tana a thathayang berpek hi ati mak mo ani thu alo soi to a RT-PCR khol chungchang po chu politics khelna man ruwa man lo sham abe sei thu court chuan alo soi to ani PIL chu ngai tu chun som zel ni in July ni somni pasari le ni somni pariat sangni somni pakhat khan hearing nei ania voin August nili sangni somni pakhat jingdar somle chanwe khan Justice Michael Zothan Humale Justice Nelson Silo te thutna division bench chuan ko thutluk na chu apuang ta ne tarlan tong khan PIL thelu tu te tan hian pu jesilalun sanga advocate chu dingin Mizoram sarkar tan hian pu Didas advocate general le pu Sizoram chana additional advocate general te chu dingin central sarkar ayo in pi zairem sang pui central government council chu ading bok ko thutluk na tanga alandan chuan state sarkarin expert team adin te chuan an lekha June ni sompali sangni somni mangin COVID-19 RT-PCR test na khol chu civil hospital lungleya da ani theinan rodna an thlena amairo chu rodna chu bozui om talawani sarkar lekha tanga alandan chuan medical superintendent civil hospital lunglei vice chairman high power committee lunglei le vice chairman Bamboo Development Board te chuan Health Department Secretary nena lekha September ni sompanga sangni somni khan thelutin lunglei civil hospital compound a chuan RT-PCR khol din na turin munma a om thatok ti an soya medical superintendent civil hospital lunglei chuan munma buat sainana sumsen so tur lo buat sai tura ti ane medical superintendent civil hospital lunglei ngen nangin PWD lunglei building division chuan
RT-PCR call din na tur building sang na tur sen so ngai za chu cheng vaibel chekhat noi somli sing ruk sang khat zali ani thu atar langa plan le estimate kim chang chu November sang hi somni khan sarkara thelutin finance department chuan an lekha December ni som panga sang hi somni mang chuan rodna chu sumin dai lo na wanga ti lo tlin thei ani lo thu an soi chumi hnu chuan director hospital and medical education Mizoram chuan medical superintendent civil hospital lunglei chu RT-PCR call an lo don to chu bun turin a hriat tira amai ro chu mun mai na zir lo awangin bun thei ani lo thu medical superintendent chuan a soi thung sarkar thu thelu atanga alandanin state sarkar chuan RT-PCR call da na tur building shanpa asak chunga lobun lailok na turin mun ma azon thu soilan ania sarkar chuan government high school te government jebuana college te lunglei government college te government higher secondary school te hotel malom le hotel ono lunglei mi te vek chu an thu nei tu te bia in RT-PCR call din nana an building arem chandan chungchang azo fia thu sarkar lekha thelu tang chuan hriat ania amai ro chu chung in le institution sang thu nei tu te lama tanga rem ti na awm lo wanga ti puitlin ani theilo thu soi ani sarkar chuan RT-PCR call din ani don chuan a kentel man ru engamazat label atul ti soin ICMR atanga phalna lagma saka tul thu an soi boka chungte wang chuan hripui en fiana tura RT-PCR call din leilok na tur bot sai chu arem chang tari lo ti state sarkar thutluk na chuan asoi ICMR advisory juni somni pathum sang hi somnin atalan danin hripui en nan chuan RT-PCR hi a thatber thu talan ania chuti rualin sarkarin thunat call aboi pui mek ngei po hian abe bom khol le manru engamozat neibel atul ti hi hairual anilowa amai ro chu sarkar chuan lam hi expert team te lekha juni som pali sang hi somni kan talan ta ka tanga landanin ain cycle ni in ko chuan angai ni PWD in atira RT-PCR call din natana building sangna tur sen so tura alo chu to chu cheng vaibel chekhat point pali ani lain NECA call din na turatana project helu chu cheng vaibel chesari point pariat pakhat lai ani thunga concept paper atanga alandan chuan RT-PCR call le adin na tura building ruam man chu cheng vaibel cheli point pariat lai ni in akentel manrodang man chu cheng vaibel chethum z ani ti hriat ani PWD in building saknan cheng vaibel chekhat point pali sen so tur nia achut lain health department concept paper atanga landan chuan building saknan cheng vaibel cheli point pariat z ani thunga ko chuan building saktum na chungchanga sarkar thule hlale sumngai za tura anchu sang te chu hanbel chialin thil in min lo omnol nia a hriat thu asoi chuti lain Mizorama Shipui Pundan Directorate of Information and Public Relation Mizoramin atalan dan chuan Shipui pun na hi asang takset ti a hriat theya Shipui puntam hluaina chan ber pakhat hi aizol khopui chunga endigrun pui neiwang ningei na lang thunga endigrun pui hi chimbiala nei anive haulowa sarkar lekha thelu atanga alandan chuan trunat call mangin zoyoi taka endigna kalpui ani thin ti alang Advocate General Soidan chuan chimbial mi puite hian nundin hmuna chuan RT-PCR call hi anmamo lowa trunat call hi anmamo phurzo ani thu soin RT-PCR call donate to po chu building thar sakzo ani huna bun alani tur thu asoi planning advisor and in charge advisor health Northeastern Council in principal advisor come additional secretary to the government of Mizoram Planning and Program Implementation Department nena alekha thon me ni somni pariat sang hi somni pakhat atranga alandan chuan civil hospital lungleya RT-PCR call bun na tura dil na le building sak chuan hun ala du rei dona chuwang chuan NEC chuan state sarkar chu civil hospital building a call bun na tura abe bom manruate lei ani theinan rodna siam turin atia chuti mek lain sarkar chuan rumom sa chu RT-PCR call bun atana remchang lo niin angai thung chungte wang chuan NEC po
an hon viau lai hian state sarkar chuan thei top chua khol din ani thuai thei nan munrem chang dang adap thuai hi atul hle ni in kotin angai ne sarkarin RT-PCR khol bun na ta na building shan pa angai nia ICMR in asoi chung changa hi chuan ICMR hian du thu sam asoina ni in ko chuan angaya zom ngei tur ti na lam ni lovin khol dang tenen poa building azira room thana da thei ngei ni in alang ten ICMR ngei po hian ZMC a TB center a TB veidam lo de tan RT-PCR khol bun a phal sak reng boka thu boy thelu tu te ukil hne atanga thu don danin ramchung mundanga po RT-PCR khol din nan building shan pa khera man ani bik chuang lo ti thu don ane Advocate General thu soi trang le kota sarkar le khathelu atanga lan danin Ministry of Health and Family Welfare chuan state sang le union territories te tan emergency covid response plan siamen Mizoram tan cheng vaibel se somli pali point pathum bial ruam manania first installment cheng vaibel chariat point pariat chu August thachungin National Health Mission kaltlanga mu be sei ania emergency covid response plan atranga sum local chu kholti changtlun na tan poa man thei nge ni in alang emergency covid response plan copy atranga lan danin district som headquarters chuan RT-PCR khol hi anna nei lo nia soi ania chumia tana budget proposal po siamani thu tanan ani state sarkarin khol din leilo na tur mun atana building man ho adil ten anrem tilo vekti soilan nima se mundang rem chang angai benjui zel theyani ti ko chuan asoya tourist slots lunglei ngei po chu RT-PCR khol din leilo na tana man trangkai theidan aum ngei be sei ania tourist lodge hi tourism department government of Mizoram hnuaya om ani angin chimbial me puita tana ham thana thlen thei tura khol din leilo na tana rot na chu dodal na aum arin lo thu ko chuan asoilang telbok ko chuan RT-PCR khol chimbial me puita tana donate chu MLF fan atanga le ni in mi puisuma atanga le ani ti na ani thu asoilanga mi puisu matanga le ani na angein mi puita tana atangkai theyang bera man atul ani ti soin ti riral mai turani lo ati chimbial mi puite zinga endik run pui nei ani lo awang mai hian RT-PCR khol hi anmamol love ti na ani lawa Ministry of Home Affairs lekha March ni somni pathum sang ni somni pakhat atanga landanin RT-PCR khol manga endigna nei hi shipui endigna na thaberani thu court order chuan tanlan ani bok state sarkar hian building sanglaka RT-PCR khol din ani theina na mala turin thutlukna alo siam to a amairo chu tiang a hlotlin hun tur chu hun rei tak langa ngai ni in ton din huna soi thei mai ani lo ti ko chuan asoilanga Mizorama hian masonna rural na tho thim hi April somni sang hi somni pakhata trangin atop vek maya engtika nge tran ani le theidon hriat ani lowa chuti lain hripui chim chinero asang tel tela khuale tuite dam kho chuana tana anchan vo hi engkong poa kan hum him nga yani ati state sarkar thutluk na lawom to te atranga thirin RT-PCR khol din leilok na tur mun ngai tu tura thupek siam hi thil tul taknin ko chuan nga ya NECA proposal omek a hlotlin ma a ruaman na lo siama atulani chuan building omek chu alu ka te po tlema siamrem ni se ti hi ko du dan ani chuti chuan ko chuan Mizoram Sarkar Health Department a secretary chu committee din tura hriati na pe in chu committee a chuan member pali ai tlem lo an omanga chungzinga member pakhat chu President Young Mizo Association sub headquarters lunglei ni in adang pakhat chu chief organizer lunglei thalai Paul aniyang ti court order a chuan soilan ania voin August nili sang hi somni pakhat atanga chiara cholkar khachungin committee hi din tur ani ti in court chuan order a chuan soilang committee chuan din ani atanga ni sari chungin tourist lodge lunglei le building rem chang dang te chu enfi in building thar tur peifelani ma a RT-PCR khol bun leilok ani theinan ruamanna an siamanga label ngai le thok tu tur ngai tu chungchang po an ngai tu nga lang state sarkar chuan RT-PCR khol bun ani theinan rangdakin ma ala turani
ti in court order a chuan soilan ania ICMR pompuina po arang theyang bera nei ani theinan hmala turin court chuan sarkar hriat tir bok High Court chuan Mizoram chunga COVID dedicated hospital pakhat chau a om chu thalawati thu soitelin munhla zo ka om enkolna mamote din mun hlau thonom taka anom thu asoya Longklai district ami Raipur P Vansang Pui ZMC anpan nalama Boralta chungchang po ko chuan lo hria in vandui thak ati hlea chumai baka ZMC damlo mi zathum pasari om theina om theiza tur aya tamfe anom chu thil ngai thu tak ngai tak ani ti soin sarkar chuan COVID donan chimbiala mai nilovin state chung mun sangsanga theitop achua tul thu asoi ko chuan sarkar tan mun chu pompui lovin chimbial mi puiten RT-PCR call anmamo ani atia chu baka COVID shipung viau maile damlo anpun bel zel na hian COVID dedicated hospital dang mamo na asan zia atilang chiang hlea khole tuiten nam kho chuak tura kan dingna chanvo dan pui article somni pakhan na hnuai mi chu kan chan theu theinan sarkarin changzoka ma alaga tul thu asoi ko chon sarkar hian ami puite tan atha thayang ber enkolna apek hi amo phurna ni ti soinonin April somni sangni somni pakhata tangin lockdown kalpui chunjom zel ani na hian he shipui hi ngai thu tak zui ngai ani zia atilang chiang viawa atho thumna thengle tura soi aom boka wang hian state sarkar chu nasale zuala ain bo sai zui atul thu ko chuan asoilang bok he ko thu pek hi chimbial puite mai nilo zoram pum tan poa thil thatak ania khole tuiten kan chotang kai ngal abe se om hle ani